i u dječjoj klinike ja. Ja sam u operaciji razvijao. Kako si imao vatni staviti masom? Kad čovjek ima dobre prijatelje i saradnike, to vidite kako je to ispalo sve, znači jedno, da kažem, potporu damo i drugom odeljenju neurohirurgije koja je. Ali ćemo sad u narednim danima sjesti da vidimo što ćemo, kako dalje. Prosto klinički centar ima veliki broj destinacije koji da potpuno infrastrukturu tih klinika menjamo. Znači, Pa sve drugo kapljenje, kapljenje. to je samo da bi rekao sve je bukvalno novo. Neurohirurgija od stvaranja nije imala. Zato sam i rekao da je plastična hirurgija struja, samo su zidovi ostali bili i do mrtve ploče je bukvalno sve skinuto, bilo novi. Neke intervencije u međuvremenu, ali nije. Tako da je to vrlo značajno da uradimo u neurohirurgiji. Hoćemo i direktoricu. Ta vaša je stvarno može posljediti Evo, teške sobe dalje ležali sobe. Znači, televizor, klima, novi kreveti, znači ono što je problem uvijek bio mokri čvorovi, kako? Jeste. ove partije. Tako je. Za ekstenzivne opekotine nisu imali za neke posebne operativne procedure za centralno veliko osvjetljenje, tako da podlogi